Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Halo guys, kembali lagi bersama Abil. Abil sedang bermain mobil sama papa. Happy weekend guys. Abil suntuk di rumah. Abil mau main dulu guys. Three, two, one. Abil happy guys, main mobil sama papa. Jadi Abil nggak suntuk lagi.
apa? Mungkin Abil lagi lihat cewek ya guys. Ayo papa, lanjut lagi. Kita jalan-jalan lagi. Oke guys, segitu dulu kegiatan Abil hari ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you guys. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Thank you.